Hei hi All India Radio aizolani. Chanchin tharpuan main azadi kam ritma hot saf quiz result ilo puang masaang. Nizana quiz zo nakha my experiment with truth ti le khabuziak tu khatunge ti ania. Achana chu mahan makandi ani. Zona chang dik masaber le lo man la tu chu wanlal ro na khiang te upper republic aizol ani e. Chanchin thar ilongwai thla chun zomang achiar tu civil ruata. Fall Army Wam pangang chu Mizoram district kwa vaimim china mun hector sali som ko chuanga apuang mek leng pui thlona tum huna thlona tlan kong siam thatani awanga tum hun khar chu hon ani hnuwa pa ngai takin thlona alo tumin athlok chuak le to Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chuan kumin chungin sarkar chuan PMU wai ham thana dong tu tan gas bur khat zela chengzan hi zel atum sakdon ti asoi Australia Prime Minister Tharatan Anthony Albanese laklu anidon. Fall Army Wam pangang chu Mizoram district ko vaimim china mun hector zali som ko chuanga apuang meka Agriculture Department ho tu ten hena cha thu don danin Fall Army Wam pangang hi district ko khosom riat pakwa vaimim ching tu ten an buai pui meka vaimim ching tu chung ko sang ni aya tam atimang ang meka ni hun then khata chuan vaimim tiak tir akung le anha ai chena samana hun then khata ero chuan rang nung tha na hlo an man ma awangin vaimim kungin ator man ma a ti rem ania district ko zinga hian lunglei district a vaimim chinaram hector zan hi somriat pasaria pangang hian vaimim a khoya mami district a hector somko pathum point paruk kolosip district a hector somruk pakwa point pasari le aizol district a hector som thum pariat point palia te he pangang hi mu ani Serchip le na thial district a chuan pangang hian vaimim bom ve bok ma se anasalawa khozole siaha district atangin report don alani lawani Agriculture Director Pu James Lalsiam lian a chuan Fall Army Wam pangang in vaimim chin na mun a khoi chiat dan chanchin hi don belzel ani thu soya vaimim ching tu tele department ho tu ten pangang puang in vaimim ati chiat tamlo na turin tran an lameka ruat tuetla to bok awangin vaimim thar chua atlem phalawan be sei thu an soyani Lungdai district huam chunga kun na thok tu chung ko sang khajakwa somsari pangan hena vaimim chi var suras 251 tu tur quintal zathum som ko panga chu kumina sem chua ani toa April tha a an tu heng vaimim chorno hi mun engamo zata Fall Army Wam pangang hian alu chilani Fall Army Wam hi kumsang ni som pakwa tangkhan kumtinin Mizoram a puang thina kumdanga po vaimim thar chua titlem lu tu khop chuan chiat na athen ngai lem lonin Agriculture Department ho tu te chuan an soi Nimin Khan ama ni angza chia COVID-19 shikai mu chua thar som paruk an oma Mizorama ni tin shikai mu chua hi atlan hiamin atam chho hret thin ani Karkalta tho tram ni kha ni zali chuang chung ni khata shikai mu chua tlem berni ania tam chhole devin ni ngani khan shikai somthum pali mu chua tharania Mizoram darkar somni pali chunga mu chua thar som parukhi marchak state pariat zinga atam berni satlia lovin marchak state shikai mu chua thar zongjong zazela somko pali point pakhat pahniatlinga en dikatanga shikai mu chua za chu zazela som pakhat point pali pathumania rampum huwa pa chuan zazela bial point panga bial chau ania marchak state dangzinga Meghalaya shikai pakhat mu chua thar ania state danga shikai mu chua a omlawani Vointlai dar nga thleng khan shikai enkol mek mi pakwa chu dam takin enkol na hmuna tangin an chuaka shikai dam le za thi za zela somko pakwa point paruk pali ania heti hian shikai le kailo sampul nuai som pakwa singni sangria le zari somsari endik zinga kai to zongjong hi mi nuai ni singni sangria le za somni paruk ania chumi zinga mi nuai ni singni sangsari le zani somko pakwa chu damin an chuak toa shikai mek za somni pakwa an oma Hri wanga nun na chanzat hi zaruk somko pariat an tling to ani Mizorama Myanmar mi ral tlan mi sing thum vel ta chu chin chia identity card siam saka pek ani to Task Group on Myanmar Refugee ho tu ten hena tra thu don danin Mizorama omek Myanmar ral tlan sing thum sang hi bor vel ta chin chia le identity card pek chu na hi tun mei tha chu nge ya zo fel tumania zirtomni khan Task Group member tele district ranga nodal officer ta chuan biak mu theina ngin hemi chungchang hian soi hoa an thlen chin to te in hril fein tun tha chu nge zo fel to an bei sei thu an soya tun din huna hian ral tlan sing thum bor vel chu chin chia an ni ba ka ID card pek chua to an ni thu an soi Myanmar sipain sarkar na an pong lak hnu le
sipai sarkar na dodal tu te zui an ni awangin nikum mars thabul lam atang khan Mizoram ral tlan an lo lut tana kumin January thla khan task group hi sarkar in adina ral tlan te chin chia ID card pek chu na chu February thachunga zo fel turin abituka mase COVID-19 thrilenga hluar tharle awangin duangin district hrang an thok chak theilowa hun po sei sak an ni ral tlan tam tak hi khorang relief camp za somnga panga a an omba ka mani chung khatlai na le thian te belte mania in lua omte an omboka relief camp a omte hi official ten lu chilin chin chere ID card an siam sak hlan zel a har sat lo lain mimal ina cheng tele in lua te dap chu na chu a haw tak hle ni thudon ani leng pui thona tum huna thona tlan kong siam that ani awanga tum hun khar chu hon ani hnuwa pa ngai takin thona alo tumin a thlok chuak le to Civil Aviation Wing Principal Consultant Wing Commander Zolal Minglian an hena tra thudon danin thona tlan kong siam that ani awanga ni thole ni le ni lai ni leng pui tum hun khar chu thom that ani hnuwa ninga ni atang khan hon le ngalania nimin inrin ni phei kha chuan thona pasari lo tumin an thlok chuak boka mi zaria somnga pali an lo thlok luta mi zaria somruk panga an thlok chuak bok ani leng pui tum hun hi thona tlan konga a thlo chua na atan le atum na atana man rim na lai taka khok a oma wangin siam thatna tho ania tum hun thom thatna hi ngor taka tho ani lain ni chung khar ania leng pui tum hun hi thona lu le chuak atan ninga ni khan hon le ngal ania chuti jung chuan thom thatna hi la tho chun zom le ani thu Civil Aviation thu nei tu te chuan an soya India ram hun danga po ruwa tuitlak na satawangin thona tlan kong siam that ngai awm nual nin an soibok ani Champhai district mi puiten tuial thei lak konga harsatna an tolo na turin Champhai khopui chunga filling station zongzong ta chu pathian ni tiamin engtiklai po in hong turin district borsap pu James Laurin chana chuan a hriat tir borsap hian nimin tlai khan hriat tir na le ngen na ati chuaka thu chua chuan sarkar thupek thataka zom turle mi puite ta na thei to parong bol chun zom zel turin filling station thok tu te acha ani chanchin thar hi All India Radio aizola tanga puanani Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chuan kumin chungin sarkar chuan Pradhan Mantri Ujjwala Yojana PMUY ham thana dong tu te tan eirong bonla gas bur khata cheng zani zel bur som paniatan atum sak don thu asoi hemiatan hian cheng vaibel che sang rukza zet kum khat chungin sen ani don ani sarkar chuan plastic atanga thil siam chua siam na man ruwa achia lak ati hniam boka hei hian plastic bung roman ati hniam zui don bok ani Nirmala Sitharaman chuan iron le steel siam chuana man ruwa achia lak ti hniam ani thua soi boka hei po hian thir lam chi iron le steel man ati hniam don boka cement man po ti hniam tuma malak mek ani thua soi bok puan to in rampuma petrol man po liter khata cheng kole dulia ti hniam ania diesel man chu liter khata cheng saria ti hniam ani Voina Tangkhan Delhi Khopuya Municipal Corporation Pathum anin chun fin Ministry of Home Affairs chuan Voina Tang hian Delhi Municipal Corporation Amendment Act 2022 chu ataka man tran ani don ta ti asoeni IAS Senior Officer GNS Bharti chu Municipal Corporation of Delhi MCD Commissioner atan ruatania IAS Senior Officer tho Aswani Kumar chu MCD Special Officer atan ruat ani bok Australia Prime Minister Tharatan Anthony Albanese chu naktu khian lak lu ani ang Anthony Albanese hi Labour Party huai tuania Prime Minister atana than thar ani Prime Minister kal chuakta Liberal National Coalition huai tu Scott Morrison chuan achak lo na apom thule Australia mi puite hena lom thu asoi bok ani Zanin hian Switzerland Davos World Economic Forum annual meeting tanani dona ninga o tur thut khoma hian India palai te chu Commerce and Industry Minister PS Goyalan a hodonani India palai jinga hian Health and Family Welfare Minister Mansukh Mandavia te Petroleum and Natural Gas Minister Hardip Singh Puri le India Ram State Paruka Chief Minister le Minister Dangte antel ani World Economic Forum a hian industry hrang huai tu te antel donani chanchin thar puan ti top main chanchin tlang pui Fall Army Wam pangang chu Mizoram District kwa vaimim china mun hector zali somko chuanga apuang mek leng pui thona tum hun thona tlan kong siam thatani wanga tum hun khar chu honani hnuwa pa ngai takin thona alo tumin a thlok chuak le to
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chuan kumin chungin sarkar chuan PMU uai ham thana dong tu tetan gas bur khat zela cheng zani zela tumsak don ti asoi Australia Prime Minister Tharatan Anthony Albanese laklu ani ang chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chuani